Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi mga palanggungan hakam Islam dari naisab kita niyo gumanap pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin kawaun na to dahing mga ini ayat sin Quran mahamulya atau surah sin Quran hawak tu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in kumawak kita pengajian dahing suratul Tin. In suratul Tin aun siya 8 ayat halom niya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wal-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat walahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Amu yadtuin suratul Tin 8 ayat. Muna-muna hasura ini siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa upat pia panjarinia amuin dain mga sarayaw-rayaw sasabutan kaniya amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sapahan kulong niya pa tin iban sin zaitun. Indua ini tin iban sin zaitun bungang kahoy atau kahoy magbubunga amuin sa laggo-laggo kamumpaatan mahasil sin manusia halauman sing gumini daing haamuin nikmat sin Tuhan nat Rabbul Alamin mapatut hipagsusukur sin ipon bang siya amuin maka ini hampit kaniya
karena sin kalagguan daing habarakat sin mga bungang kahoy pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Amunain tin iban sin zaitun. Waturi sinin iban sin siapahan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amin bud sinin amuin longta pag ianun tur sayna atin yabud Sinai pag ianun yaon. In sinin ini bahasa sin mga Yahudi mampunya ibarakat in maanan niya. Mempunyahi barakat. Wa hadzal baladil amin. Demikian siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala paamuin lugal longta amuin masannang nakalanduin sannang niya. Uwuslong niya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amo ini inamuin longta sambag sinamuin siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapagpapanjari sin manusia doon ha sa rayaw-rayaw umbang payaw. Sa rayaw-rayaw pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia nakawidda daing hakatan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amuy in tanda niya long tabang mo timbangon in kahalan sin pagpapanjari hatu siabot daing ha mga pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat iban na sin manusia iban sin binatang kahayup-hayupan biyata dunay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in malaikat tagaakkal wayroon nafsu in binatang iban sin hayup wayroon akkal sumagawa nafsu sadya in manusia naraniya in dua in akkal iban sin nafsu dunayan. Na doon ha amin dua yan, bang manusia, doon ha yan napalawi niya, in akal niya, atin niya, kaya pagbayaan niya, in nafsu niya, sinakal niya, in manusia, makalawi in darajat daing ha mga malaikat. Sabab in mga malaikat, sambil bimiyayta ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila, nangabugho pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod ha manusia sambil siukat nila, ya Allah, ya Tuhan namo, dihil mo na ha manusia katan in dunya ini na pagka siyuko mo na kanila in dunya pangayon na mo na adlaw akhirat hati niya pangayon na mo na kasannangan halawm sin surga. Kumakawa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala di ko mapa-ikarihil kanyo mapalabi in di ta kamo mapalabi ring ha amin pia panjari kusin ini 5 kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na bang manusia amoy in kapag bayaan inakal niya sin nafsu niya labi pa in bawa niya daing hahayop iban binatang. Amuan na katujuhan niya ato amon in injuma to ha manusia simbianahan indayaw niya. Hati neron hainin Allah subhanahu wa ta'ala di mag-ug ha manusia apabila in manusia wala niya biyatok imaksud hangkan siya pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud hangkan siya pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon. Na bang ingkatan nikmat inirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala niya pia kay maksud papagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto in guwa niya dunan amo na imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat thumma radadnahu asfala safilin in mahuli habihan na in inianggaw ta pamaranan si manusia nakalabireng hakatanta in bustan niya ilingkat niya ingkatan niya on na tumup hakatantan sin amin tilawasan sin pamaranan niya hapag kamanusia niya doon hayan sumakawa di magugin Allah subhanahu wa ta'ala bang niya wala na batok imaksud ang kansya pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala
insya laung ta hitilakbo da palawm sin apinarka jahannam. Bihan. Thumma radadnahu asfala sapilin. Insya tilo madto pabuli bulatak sin apinarka jahannam. Atawalong niya makna hikarwa radadnahu ila arzalil umur. Atawa hibalik namo siya maun paamuin daing hawak to sim pagpapanjari namo kaniya. Uning pagyanon doon amo na manusia bang wayroon maksud niya di hadun niya nireng sinamuin mag inum makan sadyasin ini nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala di misan siya maingat magsukur patuhan Rabbul Alamin na sampai roon hayan lang niya puas dain haamuin ini hibalik siya sinallahu subhanahu wa ta'ala puas dain haamuin pagkabakong bata niya maun papagkalian niya amin wayroon kapus paiddahan na hasil niya halawm sing kabuhi niya amin maglian na hadya wayroon katubtuban sin ini jatuhan sing kabuhi niya laung niya rin doon haamuin hibalik siya madto pakalamma bihan puas daing haamin kusog kakulasog simpamaranan dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wala na iusal piyakay in amin kusog niya dihil sin Allah ta'ala maun pa amin pag-ibadat harap patukan na ito Rabbul Alamin amod to in maksud niya roon haon na pag-ubos lang niya biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan illal ladina amanu wa amilus salihat walahum ajrun ghairu mamnun buat malaingkan hamanga sila nakabatok maun pa amin maksud piyagpapanjarihan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud ang kansila piyagpanjari maun papagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya nagparat saya sila pagubusin pagparat saya nila doon hayan kaya kambalansin amal salih amuin naganggaw ta naglugto doon haamin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haamin aturan piyang hindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin amal salih hati sin amal salih amuin ini wayroon kuhila niya dain hawakto kapanaog sin Allah ta'ala harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam dain Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pa umat niya wayroon nahalin inamuin wayroon lang tanapinda in kakahinang nyadto tutog sila roon haamuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na lang sintuhan na to Rabbul Alamin palahum ajrun ghairu mamnun na doon hayan tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pahala amin wayroon bugto niya laung sin mga sila magtatafsir amin lang niya ini jaza bi ghairi amal tungbas wayroon piaglugtuan mayta unim pagyanon tungbas way piaglugtuan biya na sin hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza safara al-'abdu aw marida kataballahu lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha laung niya roon hayaon apabila tumulak hati ning pagtulak ini sin hambuk ipon ini tulak harap pa amuin wala doon haon miuklasin kakahinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan siya pagtutulak-tulakan yan tunyara tiutunay impiyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon haon at tawalong niya nasakit hati niya pag yanon nasakit di na siya makahinang sa sumakawa hisulat da kaniya kataballahu lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan in katan sinamuin hinang niya hatat kalain siya tutog doon hapag ini hinang sipyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala limalayo ding hapyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala jukup-jukupan in amuin pahala hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo dahin siya pagtulak-tulakan sibo dahin kaaunan niya amin kiyog dan siya sin masakit inyan katantan ini bistahun kaniya katan hikarayaw atawa tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan siya amuin di na makakausiminang
Amin sambatan na si mga kaibanan, mananapsir, misan pa siya abutan na sing kalian. Misan pa in kaaunan, sin amin niya onlong tasambil, mugto na ini manahot niya. Hati niya, wayron na misan panayo niya biha, namin iabutan siya sin sakit niya yaon sambil, di na siya maka, ini sayo madtubihan, jukup-jukupan in tutungbasan kanya. Sa biyayta doon hao, nambok hadis, dahil kan Uqbat ibn Amir, yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, laysa min amali yawmin illa wa huwa yuhtamu alayh, fa idha marida al-mu'min qalatil malaikatu, ya Rabbana, abduka fulanun qad habastahu, فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. Kita kau. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Uqbat ibn Amir. Nagsabda lang ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron lang niya ding mga hinang adlaw at hinang sin hambuok mu'min. Amin hinang niya adlaw-adlaw, buat malengkan jiyukop niya. Hati niya jiyukop, biasin sambahayang niya on, jiyukop niya. Unin pagyanon jiyukop, iukab niya in sambahayang sin sunnat pajar. Hawayron pa in sambahayang subuh. Iukab niya sin sunnat pajar. Sa baba mo ni pag-uukab sin ibadat sin adlaw yaon. Pag-ubos, tiambol niya sin ini witir. Sin amuin, ubos na sin Isa. Biyan. Hati niya natambol niya na in ibadat sin ini adlaw iban sindom. Na, doon hayan, bangyaon tiyututukan niya, wayroon lang ta in siya mga nagliso-liso doon hayan, way naglikap-likap, tiyutuyuan niya inyan katantan, na, doon hayaon, laong niya, apabila, ida maridal mu'min, apabila masakit lang niya yung mu'min, in agisim malaikat, kalatil malaikatu, ya Rabbana, ya Tuhan namo, abduka fulanun kad habastahu alay. Laong niya, ya Tuhan namo, ipon mo laong niya, hikuan, ngiyanan na, lingko mo siya laong niya. Lingko mo siya. Hati simpagyanon lingko doon haon, amuyin, magtuy-tuy na hadya, kiyugdan si masakit. Bihan. Nauno imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayan. Bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu rabbu azza wa jal. Insambag sin Allah subhanahu wa ta'ala, akhtimu lahu ala misli amalih, hatta yabra'a aw yamut. Laong niya, pajuko paniyo, in itungan sin amal niya. Hati niya, haun-haun na waktu, kiyugdan siya sin masakit. Sibo da kiugdan siya sin masakit, mahinaat, ipapajukup dahin itungan sampay pa amin hinang niya sin, abutan sin dum, pajukup katantan, at tawa iabutan kasi sin mahapon, damikyan bihad turakatan, ipapajukup sin Allah subhanahu wa ta'ala, intong bas, sin amal sinambuk ipon niya onlong niya, hatta yabra, sampay siya kaulian, aw yamut, at tawabang di na siya kaulian, abutan na sing kamatay, jukup-jukupan, in amuin pahala hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to mga katawtay mga Quranin, sa lago-lago makatan nato pangadjian dahil nga amuin ini surah at-tin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala intungbas kaniya, doon hayan, haamuin wayroon guta niya, way bugto niya, jukup-jukupan. Di dagdagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon ha mga ini, pamintangan sing kita, hakahinapusan sin dua ayat yaon, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pama yukadzibu ka ba'du biddin. In ini, harap na kato katantan, in amuin pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may baha kamulong niyo manghimuting pa Allah. Unoy ni kapanghimuting niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala.
sin ing katantan yan kikita niyo in pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Eri kita niyo nag-iimnong makandeng hanikmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Di na to ini maputing katantan. Bihan. Pamayo kadibu ka ba'du biddin. Uno lang niya in hikapang himuting mo ring haamoy in dumatong in adlaw kiamat nagbayta in Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan sin waktu bang siya malun na in gumi hibalik na isabing manusya pa kariasalin niya ini buhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala na inini mataod sa ininang himuting kaniya. Amo na muna hatimpusin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung mga kafir Makkah di sila magkahakad sin aon pagtungbas iban aon pagbuhi atawa aon pagbuhi iban pagtungbas di sila kumahakad piyang himuting nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam na damikian im mga sila amuin di lang ta magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hambuk yan panghimuting patuhan Rabbul Alamin sab may ta biasa ka ulaw, lari sila kumahakad. Wala sila nang himunalisin, amuin diara, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Bihan. Na in Allah subhanahu wa ta'ala, kay napusan sin ayat, yaon lang niya, alaysallahu biahkamil hakimin. Bukon kay Allah subhanahu wa ta'ala, pandikal, dimihil, sin hukuman pakatan pia panjarini. Hati pagyanon, in siya, maingat siya manghukom. Hati niya, amoy in wayroon makuhila hambuok deng ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaw man sing gumini, iban, labi luba na tuod dito ha, adlaw akhirat. Bihan, misan hindi ha gumini, piya pagsibok sin Allah subhanahu wa ta'ala in kafir iban sin Muslim. Bihan, mabaya iban sin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. Amo yan, impiyag ini long ta kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malainkan in kaadilan ni hadlaw akhirat, amurakuman in, amoy in miyamagad sin bautan sin akaman niya. Miyamagad ha undang-undang sin sara niya. Amaning Quran mahamul niya. Bihan. Na inamin mamuta sila doon hayan, in siya butasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat, di na siya inuinuhon. Long ta, di na siya parulihon. Buat malainkan yung mga sila, amuyin miyamakad haaturan, wala nagpasad sin waktu nila, na inyan katantan, si ini, halawm sila pamarihara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amuyad to mga katawte manghuran. Na in, muna, hikabalik tamad to pa amin ayat, siyabot takaina, dahil nga amin, wattini wa zaytun. Mataod sin panapsiran si mga sila mananapsir doon hay ni, laong niya doon hay ni impagyanuntin ini wadzaytun dua siya rin mga bungang kahoy laong ta ini mampunya ibarakat nagdara barakat sabab aun doon haon biyay ta laong niya in amuin dua bungang kahoy ini banghadja ini aun piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala maripagumi ini dahil hakakaun sin sulga. Laon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain dua na sabot ini. Amunain tin. Sabot na intin ini iban sin jaytun ini intin muna laong niya wayroon ka ba akan mulupas dahil doon hayan bukong biya sing kaibanan bungang kahoy kumaon kaw ununo na bungang kahoy kumaon kaw manggayaon ibugit mo rin pais, ibugit mo yung bigi. Kumaon ka sambil, amon sa reyo-reyo lang ni pagkaon, amunain, tamar. Damik yan, yun yung bigi, di mo ratuno yung bigi, ibugit mo ra. Sumakawa intin lang niya, inyan wayroon misan bigi niya. Makaon katan, dahil hapais paunod. Bihan katan, nikmat sa lago-lago. Salta, mga yan katan, malagguin kapaidahan paginhawawaran. Sabab yung mga ini ubat dakula. Bihan, bang inta o makakaon lang niya amin yan, makasangdan, di siya kugdanan sin sakit amuyin, kumangiin laom tiyan niya. Bihan, ubat dakula.
Naramik yan in Zaytun. Beta doon na, amo ng paglanahon siya. Sibo da siya lanahon, iban sinamuin kaunon mutighan, damik yan inyan magpunya ibarakat. Beta doonan si mga sila mananap siya. Sambil beta sing Quran. Ini Zaytun, long niya, alladhi tu'siruna minhu zayt. Amin kumawa ka rin doon natin na hinangon siya, hinangon siya lana, ipaglana. Na inini, matao din kapaiddahan niya. Inlana niya, manjari mo ipagluto, manjari mo yagtutighanon na, suroon harap palam sinsimod mo may nang siya ubat, tunon mo, bihan, tiap-tiap mahapon may naatyaon, ini dumayaw ilombaran mo yaon, minumkaw sinamuin lana sin Zaytun. Yan. Na, inyan, beta sambil sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang niya, syajaratun takhruju min turi sayna, tanbutu bidduhni, wasibagin lil akilin. Inyan, sarayaw-rayaw lang ta amuin, pag inumakan si manusia, inamuin daing ha, ini kahoy, ini Zaytun. Bihan, damikyan intin yaon. Na, doon ha ini, mataod jinisan si mga magtatapsir doon haon, biyata nila ini tin wad Zaytun, tamil iurol-urol nila madtukatantan long niya, inyaon lugal bihayni, lugal long niya, masjid, ini timindog doon haon, in mga kamasjid-masjiran nakaunaroon, aon na rin kanila, in laungta, sa beta doon haonin tur, jabal, budlong niya, al-jabalul ladhi indaha, at niya doon hahula Damascus, inamuin tin. Sabab, nasabot doon hahula Damascus, sabab amoonin sa taod-taod tiubuan sinamuin bungang kahuitin, pag yanon. Na, iban lang niya in mga lokal yan, mampun niya ibarakat. Pag yanon doon barakat, in banus sin bungang kahoy roon timutubo. Sa taod-taod bungang kahoy amunain, pag yanon tin, doon hawla Damascus pag yanon. Pag-ubos, laong sin Imam Qurtubi, huwa masjidu ashab al-kahf. Laong niya, doon timindog inamuin masjid sin ashabul kahf. Laong Ibn Abbas, annahu masjidu Nuh alladhi alal judi. Inyan lang niya amuin masjid pagyanon doon nakabutang ha lang tahula amuin kaya hundungan sinamuin bahitra sin Nuh alayhi salatu wassalam, amin himundong na sa sakatan niya. Na injay ito lang niya biyata ikatada masjidu Baitul Maqdis. Laong niya roon hayaon in masjid Baitul Maqdis, may taon pag yanon Zaytun doon sabab, doon ha Baitul Maqdis in sa taod-taod isab timutubo daing ha amin Zaytun ha lokal yaon. Na damit yan nasabot doon in turi sayna, amin upat lang tasyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damit yan buod lang niya amuin ini dia sin Allah subhanahu wa ta'ala ini bisarain Musa alayhi salatu wassalam, na pag-ubos lang niya in Baladul Amin, amunay Makkah al-Mukarrama. Sumagawa doon hayaon in amin tu lokal, pag iyanon doon hay ni amunain ini lokal doon ha ini Baitul Maqdis, iban sin amuin ha Sinai, pag-ianon niyaon, amunin pag-ianon turi sayna, o turi sinin, habahasa sin mga ini Yahud, doon haon, na intulukal ini, iban na sin al-Baladul Amin, hangkan ini doon siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amin, lokal to, nasabot ini katantan, doon hanlaw niya, ni maog in mga sa laggo-laggo hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniya mga kitab, piyanaog deng hataas sin langit, paamin tu reng ha mga pag-ianon
na puntukan si mga karasulan iban kanabihan. Muna-muna na, in Musa alayhi salatu wassalam, in sumuno kaniya, Isa alayhi salatu wassalam, amin doon ha Baitul Maqdis, ubos yadto ha Makkah al-Mukarrama, amo na yung kahinapusan, kanabihan, iban ini karasulan lang ta, kahinapusan si mga karasulan ibang kanabihan, amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon ha amuin pag-ianon al-baladul amin. Amo na in lugal masannang doon han, wayroon, mahanos siya doon han, mabinsa na bang siya nakasud maun palukal yan. In ini matarrang in suy-suy ring hapanagnaan sin wakto kaya hatihan na to in kis sa sin lokal ini, sibo da hatimpo sin jahiliya, sibo da in mga kapir pen na gini na nakura doon halaw miyaon, in lokal yaon wayroon maanya yahambok tao sumud maun. Bihan, in amoy in tanda sin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin dayaw sin lokal yaon, daing haamin waktu kapag ukab sin hula yaon, daing ha waktu pasin pag ini dasin Nabi Allah Ibrahim ha asawa niya ihajar iwan sin anak niya Ismail alayhi salatu wassalam, doon halugal yaon, daing ha waktu karoon sampai pa adlaw ini in kasannangan sin lugal yaon, na in lugar yan mga katawtay manghuran, doon na habang siya malunin gumi hambok dahil ha mga alamat niya bang kumangi na lang ta in pakaradyaan sin pag-aga maroon halugal yan na abutan na muna doon na yan kogdanan na sin linog, amo na linog kahinapusan na doon na yan wayroon pa kiukugdan sin linog illugal yan. Dahil ha waktu kapag papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin gumini, bang siya maabot na ilinog matighan na laong tamalugo ing gumi. Doon hayan. Na hatat kala yaon pa siya timitindog, laong ta wayroon pa baya-baya sinamoy in dunya ini. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in laong ta di kita abutan si mga pakaradyaan, amoy nyadto. Sabab na bang maabot in waktu yan, at kala kumangi na in lokal yan in pag-agama, na jumato na in pag-ianon banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haadlaw susungod yan to, wayroon na magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na misang karungukan mo magsyahada. Wayroon na misang karungukan mo imian Allah, hawak to yaon. Bihan, nahati niya in nakapin manusya dakuman, amo na yung pagyanon shirarul khalq, amo na yung sangi-ngi manusya alaw sing gumiini, in katan simbar iman, unahon na sin Allahu ta'ala, kawaon da hindi halaw man sing gumiini, paunahon madto pa adlaw ini long taamo na ini panagnaan long ta, kasuran nila maun ha amin bang ibarat lawang sin ini adlaw akhirat, amo na impakuburan si manusia. Na amo yan mga katawtay manghuran. Na muadtuin laong ta pangadjian makawa na to doon hayan, in kita manusia suway na to hatihon marayaw, in sababang kan kita piyapanjari. Sabab bang tayad turi hatihon marayaw, di tabatukon marayaw, di mag-ugin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Itilakbo niya pala mapinarka dyan na madlaw akhirat. At tawadi pahakabuhi tahadon niya ini, abutan kita simbil sa paglian, wayron panayuta, wayron pangirabta. Bihan, naamo na yung kumugdan ng mga manusia, bang abutan na sing kamatay doon hayan, amo na in hapusod in magtutulkin kanila magpatumtum, in aki nila ha la adri. Di ko kaingatan. Yanon mo pamungkaw la ilaha illallah, ha la adri. Di ko lang niya kaingatan. Namo yan to. Pasal sin wala niya ingat, wala niya biyatok. Sa sumakawa bang amin mga sila miyamatok maun pa amin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya akading kataan sin ini panghindo sarta piaga amalan marayaw,
yang ngahakaran marayaw, tiyutunay roon ha aturan, daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, na malapal parengsin, ini unubaha, laung ta magbisara, in amoy in imian, la ilaha illallah, innal mauta la sakarat. La ilaha illallah, innal mauta la sakarat. Amoy agtuing kahinapusan, kabtangan. Doon ha ini, insyaallah ta'ala, mamaida ko kanyo halapal. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله